mendi? Pedolan, Pak. Dolan mendi? Pinggir kali karo si Coy. Si Coy anak kejo. Iya, Si Jono. Kejo budeg. Oh. Yes, mana? Lah iso pamit dah, Pak. Ya. Wait, salah. Pimen. Salah. Dodan si Salime. Iya. Oh, ya wis mana, Pak. Nah, itu Cek lalen. ya. Tuh, si Coy ngendi ya? Yang ora tumon. Coy. Coy. Ya, Dolan yuk. dalam endi? Pinggir kalinan yuk. So, Kok dhisik nyuwun pamit karo Bapak Budeg? ya wis, mana? Pak. Iya, ana paten. Sumpah dolan Dolan mendi. lingkali Karo sapa dolannya? karo Acil. Oh, si Acil kae sing anake preman kae si Jono. Ya, Oh, ya wis mana hati-hati ya. Ya. Dalam situ. Ya wis mana? Jojo. Yo, mana? Cek nang peda. Mana yo. Yo, Pak. Ya. Net. Acil lagi. 5 hours later. Ini bocah ngendi ya anake ya? Iso ora durung balik wae. Dolan karo anake si preman kae Jono. Parane wong kudune. Ngendi sih ya? Penuru anake nyong si Joy. Apa, Wak? Si Joy. Oh, mau mana karo si Acil? Siapa? Mana karo si Acil? Si Cul. Mana karo si Acil? Ya wis. Tuh. Ya. Ya wis suwun. Nggih. Ih, wong kok budek temen. Anake gap, anake si kae preman Jono, awas. Antuk. No, Jono. Apa sih? Kau budek temen. Weh, Apa maksudnya? meru akune. Men. Kenapa? Budek kenapa? Anake nyong dijak anake Rika ngendek. Siapa? Anake Rika, Anak Rika siapa? Rika kudunya. Oh, budek temen sih. Ih, tak bacok sih senuli. Ora ngerti nyong kena preman. Men duka ae sing ana si ning warung permen. Ki kuping jember men tak kok di sini. Bocor orang tua Rika. Oh, budek kang temen. Wis kon kenapa men-men? Nyong ora nggo permen. Temen-temen. Sumpeli season kon season. Sisun ning omah lagi turu sisun. Season tak bojone kono. Mana Darko bojone. Darkum timis. Ya Allah. Ya Allah. Ini preman ki kono karo nyong. Ini ora permen. Astagfirullah. Ini preman ki wis tobat, kena gawe ning bruleman kon, Ya saiki ngono. Anake nyong ngendi karo anake Rika. Nyong ora ngerti dolan. Anake Rika. Nyong boleh anake Rika. Orang ngerti. Timis pun mag timis. Hop. Kenapa? Menit iya. Nah, time. Siapa? Dia anak iya.
Oh, si Coy. Iya. Mau manang idol. Gua dari mana? Mau nyoro permen Yuk mana-mana ya. Ya. Kung bikin bro anaknya nyongo ya. Iya. Mending. Ngidul mana? Karo anaknya piye? Iya. Numpak apa? Bakpit. Gimana pun kayak anaknya Rika, kalau anaknya Nyong mana numpak pit? Mendek. Di mana dolan? Dahlan ning kananmu malah diturut dahlan. Bisa melu Nyong bayar kalian? Ya wis Oh. Mana tinggo. Mana teng beli teng? Ya. Iki to. Time mana? Kayak Rika Umela wange durung dino. Kon budek-budek je pinter ya. Ya ampun mana. Iya no. Beset. Pacak pisan dulu. Bagian. Ini di bocah malah anjing. Kenyong ning ken. Bro, paning kali ko. Pernah disora ko yun. Pan. Ya wis ayo. Iya. Coy, kali na. Iya kali apa? Kali pemali. Oke, kali pemali. Ya wes, bro. Tuh. Cil, nunggu timun kue timureman. Dia apa kong bencong apa pilih mekun. Ayo, ayo. Meno, kupluk. Don, jalan. Cuy, acan dredeg. Utinyong, Bisa nih wedi. timureman. Kalau mana nyung Don. Gan, Don. Don. Wes, yo nyemplung. Kena udun maning. Singelon. Aduh. Wes, ya. Kali ini beningan, penak dos. Ya yo. Yo. 5 minutes later. Loh, iya teh anaknya Nyong guys. Dia anaknya Nyong. Lah berarti kalau anaknya kono, anaknya nyongo. Yes, ayo. Para nih. Isi ya. Yan. Kaya, silang kaya. Woi, anaknya. Dia kan anaknya Nyong. Dia kan anak Rika. Dari kau ngomongnya cerah. Karena anaknya Nyong. Kayak anaknya nyong. Dia kan tahu dia lah kejadian gini. Iya. Wah, jangan. Bakar iki. Yeset. Oh, caci. Deme. Orang tua kayak kowe. Sudah no, tua. Gue yang kuat semut jelas. Nyong. Kegiatan. Nyangkul. Wis merah ae ki nang apa sih sarungan kedeng. Masalah tuh. Ngolah di preman apa sih? Wong tua Iya. Preman to go susuruhan to. Oh, ini nyoro permen. On kagilah. Kagian. Sering kali anak Rika marahi ke. gue anaknya nyong bener ya, gue anaknya nyong. Hai anak Rika marahi. Ih, mau anaknya nyoro permen. Dia apa? Dia apa? Atau Bisa beli kayak anak Rika. ayo saya parane. Yo. Oh, dia. Marahi dia cilik. Stop. Aja ada mana kayaknya ngomong. Lebih minyak yang ini. Anak nyong. Yoran, ijale melu sih.
Ya, Jal melo. Wis video. Iya no. Iya. Orang apa? Jeneng kayak Dian. Itu nyong kayak ya. Kunci ngomong oh. Jangan lupa. Asli ya kok. Iya no. Dian. Beneran cuma semua. Awas. Yo, terima kasih. Namanya lo nggak? Mas. Wis dipidi. Hop, wes. Matur suwun wis nonton videone nyong. Rika-rika kabeh kudu subscribe. Ya, rika-rika kabeh. Like, komen. Subscribe. Subscribe. Ngomong apa? Subscribe ya. Lah, wong budhe ngomong apa? Jebul aja. Gimana?